Salama sitamu lan kaboro na puang ulendui umpamaatanna pena lan channel YouTube YKB Bahasa Toraya. Lante Allah totemo la dipakala abi itu puang ulendui kadanna lan mai sura akareba kaparanuan na tonoranni Yohanes pasal akarua angka 40 karua selako 50 kasera. Dolo la di basa sia dinandung te kada puang, mai komi tapalaku pak tunduan tamas sambayang. Kure sumanga o puang te atumi pak akamasian laku kami solanasang, nenne emelada a lamai kadammi. Kipatongan na puang penamasallo la urondong kan solanasang, di kwadeno pa a kitandai patunna te kadammi lan katuangki, kitontong matoto umpogau i ulingkai te katuan pak akamasemi. Lan sanganna Kristus Yesus kimas sambayang. Amin. Surah akareba kaparanuan na tonoranni Yohanes pasal karua angka 40 karua selako 50 kasera na mendadi nas pak nandunganta lante Allah totemo lan mai surah akareba kaparanuan na tonoranni Yohanes pasal karua angka 50 na kuah kadan na puang. Aku teh tae kutuntunan kamalakbiran kaleku. Apa den ia misa tu untuntun ni sia mangrata. Ulendui te kadan na puang di ben garonto pak nanungan si pato di pakalabi. Si pato di pakalabi. Siulo solanasang tu di pakaboro lan Kristu den temeitau si tokon petoe belanna tang matona anapa lan pak tangaran siapa inanna selako nanenne ebang pa umpangimburi to senga iaraka nadakaran ni lendo-lendo umbalan akua untobangan ni belanna nasanga tanggaana tu toean jokalena sia mataku la nadawani tosenga ia tu tosusi to belanna natumang kamadoan pena morai bang dipudi sia di pamalaabi lante pak basanta di ulelean susi tu pekamberan to Yahudi pasang tinti puang Yesu to Samaria sia nataba deata masusuk. Ia tu sukaranna to Yahudi kumua, ia tu to Samaria to nanararaya bangsa senga sia sang tinti to kapere. Tu naponoi dosa. Dadi tai an nasipato o mangadai sia tai elalan lanani untoe toean ma panata. Ulelean ia te ia mo napake umpampa puang Yesu kumua daan na anggai sia na perangi tau. Na lekoran kada tupuang Yesu belan na mukun Buddha tau umperangi pangadaranna sia unturui. Mangimburu tomai pekamberanna to Yahudi belan na ia tupuang Yesu mandulosomo na angga sia na perangi to Buddha. Mataku kapaadean panganggaran sia kaokoranna ia moto anna mukun unggaraganni kadaleko tupuang Yesu. Apalante karakara ia te tae anna maapakappa tupuang Yesu. Sangadinna na pakalolo tutangana anna makada kumua. Aku te tae kutuntunan kamalakbiran kaleku. Apa den ia misa tu untuntunni sia mangrata. Ia mo ia sipato di pakalabi. Taera an nasala tu unanggai panganggaran dioma itu senga. Apa sipatu ditandai kumua. Ia tu mandu sipatu diangga sia di pakalabi. Ia mo tupuang matua. Amin. Tamas sambayang. Kure sumanga te kadami opuang mangka kinanung solanasang. Ki patongan la tontong di pamatoto o tukatuangki ulendui panganta na penamasallo ki tontong umpakala abi ikomi lan mintu tengka katuangki
Katuang kisitaru na opuang kisorong mati lima kuasami, lansangan na Kristus Yesu kimas sambayang. Amin.